TV BDC Karbi Longri Abirta Patirpi Ponsi Anti-Malaria Month Combs Dengue Awareness Kangpupon. Hanjan langso Iruipin Arnisi Kicho Hitielong MS Bharat Automobile Showroom Kimi Kangpupon. HSLC Salang Misen Pen Katspa Unduna Tumhan Karbi Longri Asong Lang Hampia Branch Atumpen Karchupon. Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan Pen TB patients Atumapan Nutritional Food Basket Kiranpon. Karbi Longri Abirta pen legit kramsa non birtang ton pen langpon sinang Samangkang along spent malaria la pen dengue kisu ke pajok ponji phan pura wo signify isiarni pen chikloi jona pharman asamangkang pi along exam hawar along sami anti malaria months kum dengue awareness kangpu pon ason thatasi NCVBDC Karbi Anglong atumpen spatir pi ponsi wo signify isiarni joint director asai hemalong pen Dr. Borsing Rong Piari Deng pen ingpupon Lapen labang sukang pupon na hut Dr. Simsing Siner MHO com DMO in charge Longmirdan Tibung MHO com DSO in charge Obek killings lapen asak lempang pietumta chitong dun অর্থাৎ আজি 1 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈকে এই গোটেই মাহটো আমি মেলেৰিয়াৰ মাহ বুলি গোটেই ভাৰতত স্বীকৃতি দিয়া হৈছে মেলেৰিয়া মাহৰ সময়ত আমাৰ মেডিকেল ষ্টাফ লগতে আমাৰ লগত যোগাযোগ কিছুমান লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট যেনেবা সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ ICDS আৰু ভেটেনেৰি ইৰিগেশ্যন ফৰেষ্ট সবকেও আমি মানে ইয়াত সামৰি লৈ আমাৰ এই কাম যাতে আমি কাৰ্বি আংলং পৰা মেলেৰিয়া মুক্ত হ'বৰ কাৰণে আমি এই প্ৰচেষ্টা আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম Asamangkang pen malaria kisu ke pavir de jia phan lapen rada tumphan dengue kisu pen ke du petrok tok thekse phan pusi busik chikloi jora pharman bangki anti malaria months kom dengue awareness bushok ponsi ingpupon lo Assam lapen Bharat adang pen pacetonun si pini tarik isi Jun pen tarik thongkep Junan anti malaria month u ilitum pangcheng poniglo labangso chikloyon angbong ilitum malaria pen kecepa jogji akam awar sai kedeng pondolo labangso angbong ilitum health department in pen ilitum staff do labangso angbong asha tumdoji nitum field worker do surveillance worker MPW leprosy worker tum ansitame nang cherap dunsi labangso malaria pen cepa jogi fanil tum awar sai kedeng pondo lasi labangso akam ke claim pon hut nang litum rada tumanta nang chitudun pen labangso akam ke claim ke joy keje fan chuning reglo lasi nang litum la media sarpo tum ansitame nang cherap pidun pen lahai alam litum fan rada tum han pache thangpira labangso malaria pen ke cepa jogi fan nang rabdun pobusi chuning rilo lapen aputhak pini pen ako ni krephe farman dengue ake so pen jokta cepa pongraja fan ason akam ke claim doji labangso long tanang tum kadu weta nang cherap nun pobusi chuning ripon Karbi Anglong dengue kisu banget hom tumdu lapen la banget hom tumata non silang pon bomlo dengue kisu ke chitim te boktrai lang ke do pen sami labang su chitim bangki nangge check pen stemi ini dengue kisu mantek lanso te kadilang labang su masap subar lang ebung long sami labang su chitim ke do tek glasi hem te boktrai sami chpang thir dengji lapen lang bung la phet pa do de nangji busi Dr. Borsing Rong pi pen pachini pon bolote lang bi lang plok la asap sabe da lang long sitame latum ati pati det labangso asabe da lang labangso lam la ke la harlung so asabu ilitom la disposable a glass a cup la haya lang bung along an penta a pati thek la pen ke coconut mate la narikoi a hu a obolong ta asabe da lang long stamela tung pati deriti la silahai hem pongrai pongthi pen lahai che saphadun lamnami aketer padulong le dani anote la bangso chitim amena vir ke virdi Busing ni pa isiarni hanjang langso iruipinarni si ke chohi thialong Cable Dhengal SBI CC branch manager Ari Deng pen MS Bharat Automobile Showroom kimi kangpupon
Laso surum kimi kang pupona hut himarik tobi hanjang langso bajar committee Kamal Kanta Berong Asar Roman Hansi Doloi Kru Atumta Chetongdun Anparta Hiranoi Deka Area Service Manager Mukut Rongpi Aphan Sale Manager Apustami Pektika Non side sutiki ji aphan apornang litanglo lasi jongji komani tractor nangji plutangti finance mela dakpen longpon exi tractor asula panake thita longpon ji pusi tharake thino ningji pon Nilitum ini laso ani kimi ini hanya laso long besi asurum nilitum kang kupon lo dak non daily market lo lasi laso asurum nilitum ini kang kupon ke laki laso no nilitum madak long hanjang laso long nang abang ku bangki mani jong si kiti aphan tractor nangi pete nilitum finance people ji nilitum ajata finance bank finance tentang lo Siaram finance atau Mohindra finance ada nilitum people po lasi nilitum nilitum long la Mohindra laso tractor cakali nilitum long tractor amsu ahom kitienda long konji Nasi ko pipiwa tektor manang nilitum nang jian sa nilitum manang kon nang berta no nilitum nang nilitum man joy keben nilitum finance nang pipion po nasi pini lada nilitum keceng silang buka janel ke first time nilitum kang pupon lo nasi nang nilitum mani jong si nang nilitum non kitia po nang lo nasi tektor nang dia bangku bang pitu man nilitum manang berta no nilitum bank finance nang lo nilitum nang pupon itu Nah, bang so long nali tuman kodak lo nak homri pen dilong ko. Ladak nilitum manang kahomri nai kela hanjang lang so man lo dak daily market man lo nili panang kitong lo man nilitum long manager duji nako nili adupo nilitum manang kitong nilitum finance akam alma nilitum PPR na tang man nilitum khanman pula ma Lalu tuma por do ma ini lantan na por lantan di tong ko. Mane nilitum man aja rapor tami nilitum ma contact number ki pido la so contact number teng benang nilitum nang birtai don nilitum na kitong ko. Lalu nilitum dak soyong do mati nilitum showroom binang ladak ke ada udah showroom tu nilitum box apa ladak doji kasi nang nilitum ladak nilitum manang homri nilitum aningan ladak do pun itu Loan process bang kon bang Loan process bang nilitum marji ding jong si kagos pe pini civil mission bote nilitum kedai neta nithom ni piben sa nilitum piji labang ke Karbi Lucy jangatumta toklang thekbek nang jipu lang hempi Karbi Luchole songatum pen bori ponsi kedamtang HSLC salang ke tok dunji atuma phan sami ake joy pen luk than pon lo elbang so ke joy pen luk than pon along sami bangkri troxi atum bangki HSLC salang sami mesen pen ang text pad undun lo lapen wusing ni pai isiar ni rensing rong para hemalong bangkri troxi HSLC salang ki undun atuma phan ari soi jangatuma phan sami Karbi Luchole song lang hempi atum pen Arju pon pen ka chhok pon hornbill pu alu ipak stami pi bajir pon thu lapen hairi soi jangatum matin non uwe ki mi tumta toklang nat RDP pen lapen chpa thek dun thek pen khail long ria phan mo oni sikar jap thi thek ji phan sabi pu thot arna malong hirzumi hak pi pon thu non franga bang ilong nang kopilo chaman ibu kopilo chaman kang tung ga aim in life na Man ke zir erong harti. Nili lang pirang snai sekarang sih. Metric ke pas. na aim in life kopilo Cuman onjne ini sita nih kimang bang ke teacher sih kiman kang tuh. de tenang los Ha, school hem free coaching kidan bang kado inke belek olay bang kado. kumalo na thana ke Nuclear ke mau pihala nan nang hat ke klim ni school sih kira. lapen coaching nang kuna lo chabe ke Ha, sudah start tuh sudah mudah bang. tenang kopi nagi puji do manone franga bang ida coaching nge charle din neskan la sinon class Toko nang pinso bang nilai mana lagi menyeraming ti nilai dah alam itu orang hingga high school nanti matric pass lah no nang college dun free pengino ne non kaman ada kupli kelas dunji wasi ning man nang aim in life nilai aiming life non ma ning kihang nam ke teacher si man teacher man tenang su nang la su pining metric pass kuna ne nang coaching ka charle duma bate nang jungjung lo ka pohi na free coaching da newton school lang amala na kapre dulang na कपड़े का दाम पे अवेल और दादा में से सबसे अच्छी करवा चला सा kuma sa सूरज साठ karong alam thepensi nilitum pini abang so nili hemlong kusami alang litum phan to hang pen padak nili hemlong pawang si nilitum si nili hin pen isi alang litum phan kachuro open ninga che thedun pen si alang to hai si misen aprang ka padam ni labang so pu thak posini le lang litum phan tingki che than ji phan se lang litum phan hang lo labang so
along nilitum ladak langmipi rangsena high school la labang so school long charlie bek arisoi jangatum ata bongmu maratum phan ningki theklong aningkan wang penlema thadam pulote pininga bangke nilitum dak langmipi rangsena high school along charlie arisoi jangtum an bangke misen pusi nilitum mathadam nema nili yongjong pen mathadam athe dam tangar ni la exam nang le aprang nili hin pen bor iponsi wala pen dak langapia ke ase branch atum nang pen cherap chetu pensi alang le tuma phan rangsina high school long charlie ariso jang atum phan coaching class bipilo labang so coaching class long arni bang nang dun vera bang phu bang phitum on bang ke pass et lo dak ai school long kam to ko pen exam to gona phai bang ke 55 ai student do 55 ai student nang bong pen ke 28 ai student atum bang ke kaita arni bang ta la coaching class long bang vera tu la 28 ai student atum bang ke in along pen 27 ai student atuman bang ke abang 14 ta abang 15 ta pass thailo labang so ke pass a join si inning karong tipu thepin lan pin a posin lipini alang le tuma pan chu hang pen dak nili hem nili boha long chu hang pen nili asika prek asom thanga jat rabon thepin ame kitab ipak pak andang nili alang le tum han piyun lo lasi ke bang jilangar ni an puisame alang le tum labang su ahawarapan langmipi lang that pen ke chenglok ladak alabang so hawarapan nong me wan pipo lapen mesen abang phu bang phi cheplang ngan pu pen se ni lining the pen se alang le tom phan la so kitab pak tu same pi pajir ron lo Kidam teng Arun Pai Tongke Presiani, Joint Director of Health Service, Difu Conference Hulalong, Pradhan Mantri TB Muk Bharat, Abhiyan Pen, TB patients Atumuphan, Nutritional Food Basket Kiron Pon. District Health Society NTEP Karbi Longri Pen West Karbi Longri Pen Patirpi Pon along Assam Power Generation Corporation Limited Pen Chirap Chetodun Pen Silabang Sojai Mek Deng Ponlo Bangsu TB patients Atumpan Nutritional Food Basket Kiron Pon Ajai Mek along Dr. Sanjit Sangra Fangsa District TB Officer NTP Karbi Anglong District Dr. Muktuk Kumar Soikia DTO West Karbi Anglong District Mr. Kanak Hojai MD Fisa District PPM Coordinator TB Patients Representative of Civil Society and Senior Official Leads of APDCL Lapend District TB Cells Karbi Anglong District Atum Chetong Dun Silabang Sojai Mek Mesen Pen Pachun Pon বেমাৰী কেইটাক যে 6 মাহৰলৈকে প্ৰত্যেকটো টিবি পেচেণ্টক যে আহাৰ দিব সেই কাৰণে আমি from the Health and Family Department of Karbi Anglong along with the Karbi Anglong Autonomous Council for both Karbi Anglong and West Karbi Anglong যিকেইটা এখেতসকলে আমাক এই যে সহায় সহযোগ দিছে আমি ইহঁতৰ কাৰণে very much thankful to them আৰু মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেৰেদি আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে কমিউনিটিত এই কথাটো যাতে আপোনালোকে অৱগত কৰে যাতে যেন যদি কাহৰ বা টিবিৰ যদি সন্দেহ হয় আমাৰ চিকিৎসালয়লৈ আহি নিজকে মানে প্ৰমাণ কৰায় যে টিবি হয় নে নহয় বুলি কিয়নো টিবি যদি লুকাই ফুৰে সেই টিবি জনে আন তাৰ ঘৰ পৰিয়ালৰ মানুহকে আকৌ সংক্ৰামত হ'ব আৰু আনটো ডেথৰ মুখলৈকেও মানে থাকিব পাৰে সো মই আপোনালোকক এই যোগেৰেদিও অলপ আহ্বান কৰিছোঁ ধন্যবাদ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষক টিবি মুক্ত কৰাৰ কাৰণে 2025 চনৰ যি অভিলাষী যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী টিবি মুক্ত ভাৰত অভিযান তাৰে নিশ্চয় মিত্ৰ হিচাপে সমাজ জড়িতকৰণৰ এটি প্ৰয়াস চলি আছে আৰু তাৰ অংশস্বৰূপে আসাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কোম্পানী লিমিটেডে আজি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দুখনৰ সকলোবোৰ যক্ষ্মা ৰোগীক তেওঁলোকক পৰিপুষ্টি খাদ্যৰ টোপোলা যোগান কৰাৰ কাৰণে আজি এটি চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম সূচনা কৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সমাজ জড়িতকৰণৰ লগতে আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে বা সামাজিকভাৱে থকা যিবোৰ অন্ধবিশ্বাস তাক দূৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে যক্ষ্মা দূৰীকৰণৰ যিটো আন্দোলন তাক এটি জন আন্দোলনৰ ৰূপ দিবৰ কাৰণে এটি প্ৰয়াস চলিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ড ৰাজহুৱা খণ্ড
ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, ব্যক্তি বিশেষ, জননেতা, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, মিডিয়া সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি ভাৰতবৰ্ষক টিবি মুক্ত এখন দেশ হিচাপে আগবঢ়াই নিয়াৰ যিটো এটি বৈপ্লৱিক এক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সংকল্প তাক সাকাৰ দিয়াত ই সহায়ক হ'ব। আৰু এই দুখন জিলা যিহেতু প্ৰত্যন্ত জনজাতি লোক থকা জিলা, এই যিবোৰ আমাৰ যক্ষ্মা ৰোগী আছে তেখেতসকলক এই পৰিপুষ্টিৰ টোপোলাসমূহে যক্ষ্মা ৰোগ নিবাৰণৰ লগতে তেখেতসকলৰ এটি ৱেলবিং এটা স্বাস্থ্যৰ মৰ্যাদা দিব বুলি আশা কৰা হৈছে। Pini birta bangkil ang sikang ton paniglo, domi thangmi kardom.